ukrajinski milijarder Volodomir Nosov zajedno sa bivšim igračem Hajduka Ivicom Pirićem trebao bi uložiti značajna sredstva u Hajduk. Prije par dana vidjeli ste svi, napravio sam video za ukrajinskog milijardera i za novce koje bi trebao uložiti u Hajduk. Danas radim video par dva, ajmo reći, vezano za novosti oko toga dogovora. Znači, za Jutarnji list dao intervju Ivica Pirić, gdje su ga pitali neke stvari vezano oko toga i mogu reći da sam poprilično pozitivno iznenađen. Ako je ovo naravno istina, rekao je da je njegov cilj omogućiti Hajduku da već sljedeće sezone složi momčad sposobno moćno napast Dinamo u borbi za naslov prvaka. Naravno, rekao je da će to bez ozbiljne financijske injekcije biti jako teško, gotovo neizvedivo. Prvenstveno oko ovoga se potpuno slažem, jer mislim da Hajduk teško može složiti momčad koja će biti u rangu sa Dinamom. Dinamo ipak ima puste milijune i pusto iskustvo u Europi koje je ostvario i novce koje zaradio iz UEFA natjecanja. Također na pitanje oko sponzorstava rekao da će nekoliko tvrtki iz Ukrajine, Kazahstana i Uzbekistana spremno ući u taj projekt u ulaganju Hajduk, da su to zemlje koji je Wildbit firma, ta velika firma, napominjem, koja vrijedi preko 15 milijardi eura, da će one zajedno sa Wildbit firmom uložiti sva značajna sredstva u Hajduk. Također je rekao oko vlasničke strukture da ga ne zanima, ali da bi svakako htjeli postati važan dio, to jest dio Hajdukove upravljačke strukture. Što se tiče ovoga, po meni skroz logično i skroz normalno da ulagač želi jednu svoju osobu da bude u upravljačkoj strukturi kluba. Mislim da je ovo normalno, jer svaki ulagač želi gledati, pratiti gdje se njegovi novci troše i na koji način. Tako da mislim da je ovo jedna jako, jako dobra stvar. Naravno, oni se tu ne bi zaustavili samo na Hajduk, oni bi tu išli na reprezentaciju. Mislim da bi ovo bio jako, jako dobar posao što se tiče Ivice Pirića i Hajduka. Ja se nadam da su ljudi u upravi spremni za sastanak i mislim nadam se da će donijeti dobru odluku. Ipak su tu veliki novci u pitanju, novci koji Hajduku mogu promijeniti skroz, ajmo reći, život, promijeniti sliku, plan, sve, pa čak i infrastrukturu koja, evo, pričalo se i evo sad opet ponovo ništa. Ako bi se uložila značajna sredstva, to bi značilo napredak oko kampa, infrastrukture, napredak oko kadra i naravno ambicije na još jednu veću razinu. A šta vi mislite o ovome? Napišite vaše mišljenje, zanima me šta ćete napisati. Obavezno se pretplatite na kanal, lajkajte video i eto, vidjet ćemo šta će biti u narednim danima. Nadajmo se najboljem, a do tada lijep pozdrav.